Ninkethi nkatho na nchonene kugwatanira na bao twekire nteto chieto chero themwe na rua iri tariki 9 mweri ni jwe 6 mwaka ni jwa 2025 gwatanira na unie kinya gwe kinya nkumenyithie uria gwatinda nthiguru neiji iya Kenya. Amona nteto iria nkureterete ni Akenya gwita na mbere kuonania muthuro jwao kumania na gikuo kia Albert Ojwang akirika kukwira kambini Borisi. Kawira Mwangaza kuga akethirwa arinde bene 2027 akiuria ngavana Mutuma atigane na mubango jwawe jwa ukolea. Atongeria ba muradi jwa roje jwa bore kuchokeria Minister Mugaa nkatho ni kuthingatia wira ni bwa Rais Ruto Kiribo. Njuri Ncheke kuromba kunengerwa rutha kuthiria omea koti za mweza magamba kubainyiria kinyamurigo. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji. MC wa Kithi mwenda ithile norite atongeria Bamero baria bari na biama bategetikirie kubiringanira mwe bionthe na omuntu gukarana kiama kiawe mwanka nyuma ya ithurano bia 2027 rira nirio akwendekithia bairinganira kenda komba kuona kanya kurira methene ya Kenya. Ithile norite mithikali nturi uria nande witonyanite na kiama kia DCP kuririkana na kuthoma kumania na gutatirwa kuria hautatirwe ni UDA ni untu gute kiama ari nakio augite gutina gitumi gya kwambiria kuringa siasa na gwitonyithania na biama kagitenega kakiuga bore bwega ni kwamba kununkira uria mantu jagwita mutuikare na gutwambiria ni rombarea kwa kere atongeria babia mabirabiri aja kaunti ya Meru kwa kagita akamenya beja kubikunja baringanira kirebia mabinge inde turenda nyume ya kithurano kia mwaka jwa 2027 bia mabiru biandikana na kiama kira ikajo kia wathani kenda Meru iketheri methenera maendero ja witi na mbere ja gutairwa ijite migambo ya kwa inde ni migambo MC wa Kithi mwenda ithire Kura jarike kuringo to kinya Samoya pate lindo nopeu pate lindo PNU pate lindo mbas na kingi kireke etho ikiki kya Kameru ga Mount Kenya izi uteraru tokaranthi tukorane biuria tukandemand intobia ntubetu kuma kethirikari reke thire ikuo kuruki MC ujo no ugite ati Ameru bobate kwenda kuretorwa kiama kia kuma ntagaro ya Kirimara na barenda gukiria biama biao akionania korota mubangane munene wa kiama kia DCP mithikari nturi kidane kia ura wa RDP Rigathi Gachagua akiuga rua mono mithikari nturi na rugagora kunyano ni kiama kia UDA na thaiji alatonyere kia mene kia DCP atena kiama kia we waitha kiama tu yakuretora kuma Nara turetora kiama kuma Mount Kenya West na outside you iturie na bietu uti kiama gitithura muntu ntathurura kiama kia UDA kireko athai ondu ndi MC inya ba baretere ki kiama kiu kiabuthirwe nau bakuma nawe Tumiru itukwenda obera atiri bakia kuyo tuike bia mene biu no tunobo turaigiro bakila lameka the other day bakiwa onto barukero thirikari ne William Ruto kabatare abiama kana batare na kiama ke kunegotiate na so na ithoturu ari utwira batu turi Ameru utuigie kiama kingi kantu bangi bungi bwa kuongere msethire ariuga Meru ni kwa kagita na ndethirite gitumika kagite na kia kuringa kura ne tumika gatakanya makara gatumera kugwithia ratiri nyumene kagerwa umea methera mirandi ya witi na mbere kugairwa na nde akiuga ni baromere na gutwe bakathinga takairita mutumumu manto bathia taitara kura iyo tumekata tai turi banga tuisaindie na toginye itara kuria bano na ringi turi inya tutwike amakia tuina share to no we are Kenyans tuina right chagona gitu ke thirikari
The only thing biratumisite kabira biratumisite ni organization yetu during political period. Ni MC Ororo Mbete Bobate kwenda siasa cha mapema akiromba nibewe kanya boneketha ikyo bakathuguria kumakire thirikari wathanine thaiji Batonyo siasa ene cha mapema changa kwirwa anga chite chena ngambia to dividwa tai turenda tukare tona gira tukona now. Then from there na tu prepare political parties chetu. From there no tuibanga tumenye ina tuiketi antupetu through kiama na muthiene MC ithire na rombete mbewe mbethe gucumire na kurira tonya twatoge siasa. Young people ibo bautiro itubyo tukero ni ite MC angani atongore baroyo. No, I want to challenge youth to rise nyabatu ke political leadership. Ke report rate to shawero ria kwa rietwa ni motuge kare. Uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugite ari na makethirwa ari ndebene kiri ithurano bia 2027 akiwa kinya ari na wirigiro bonene agachoka gitene kiu mbere ya kinya ithurano biu. Mwangaza uria utumiritie kuruguria kiama kiawe mweri twitite augite agatigira kiama giki kirina aruirite kuma kire MCA mwanka gitene kia ngavana ni aritite mukana kiri ngavana Mutuma akimuringithania na kwaragania michemanio yawe ya Okolea akiuga ngavana Mutuma agatirimana na muthuro jwawe kethira Okolea yawe ikangaratanwa kairi. Ni nduranirite ripoti eje okwa buruburure impeachment sababu imbi na nyande kuga gotisa bagwireo kirete ugire impeachment is a political process wende kanole getwa gwita uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ugite nowe ngavana wa county ya Meru na agaitwa gitene kindebene akioria baria bonde bakwenda kio ario ngavana Mutuma gukindanira nowe kurene ndeugira te mama umete obisi na gatika kwa ngavana ni mama na nimugweta nkira antu rira kura ikaro lingwa ntonye ndebene nchindwe au ni okethro tenga bana au yonke tenga bana seba chobajo badugania beja na murango jwa nyuma o baeje kundikire ya murango jwa nyuma hakuna kada baeje beja murango jwa nyuma o bauga tinga bana wana rira kura ikaringwa na irio ndaugire mtore okwenda ku challenge Kawira Mwangaza aga challenge na impeachment ito chemani ndebene kire ito neje kairi mukondo jungi rintori neje mukondo jungi wao weku neje mukondo jwawe nwe kathuri neje ma MP ja uibeje bonde bo gigite kianga bana bakwenda na nyimbeje tutonye mumiru amwe riyo muntu uga gwitwa githine akiongera ngwataniro ake iria ironekaga Meru nikagitaga kumweberia gitine ngwataniro yao yari na agenda mwake ya mama ndakwira kesi ire ya ukene pararire kwa munene munkatha kenda cio tuku bakirira kurira kuruba uberira ya twana twingire mwakuruju antu bonde bagwatene Kawira na ugite kinya mubango jwa munini wa Rais Kithure Kindiki jwa economic empowerment ni jwa Okolea akobetie Okolea ici cirambirie guthithwa ni deputy president mwana wetu Kithure Kindiki menyera ni Okolea ni Okolea pro no jere kwa modelo ni ire kwa bajukitie bakarithua nthi bachorerwo bwega berwo na ndi mama athithagia uju na ndi thithia ni uju na ndira ni Okolea na ndigetwa rietwa empowerment nkwende nyochinjia kwa rietwa na ndi ntikaurwe antu akwandika operation Okolea kaandika operation empowerment Kawira na inyerite akethirwa ari ndebene kurwira giti kio ngavana itikumakania kwethirwa kesi ikathirwa kurio kana ikajukia kagita kwa tukathingatana na kesi eje no ithire mbere na ibuto kuromba na yathira mbere ngacoka obicine na no ire kuthira mbere nkethwa ndi ndebene kwa twina mantu jairi lakini uma nkethwa ndi ndebene akiorota ngavana Mutuma niwe kwenda kuthira mubango jwawe jwa Okolea na acoke nini ya ukarira atigwate heshima ikumaga kanduma atigwate heshima
ikuga okore ingwe na akauga mubango jo ankea mubango jo muthuku araugire ri barari mairi thatu areterera county commissioner akikisha okore we kuthirua orerua okore aici kuthirua na aici akwendethira na aici agunkundiria yo tiangas na nkauro apostle okore aici ni amuciere na mwakuru no muciere ni arikiritie akagita kiama kiawe kiria akaruguria mweri twetete kiria gikareta ugaruruku kiri utongeria na mweri twetete tukathithia kiatho kia kiama gietu kia Meru na of course tuketha twina other communities kwa kiama gietu ikethwa kiri ndene ya county 47 na twina obisi kunde lakini andikuwa taime Meru na kiama kete kia marugo yani kiama ati nuntu ikiama kana nuntu ibi kuthithwa ikiama gikareta ugaruruku bwa kimaendeleo na nio aje kwa nuntu inkwenda gutiga mark na legacy yo tongeria na mboni antu tongeria kuga ati apostle na ndiendo kwira Murungu atethia ukonora mantu yakagaruka. Maureen Kinya, Wero TV. Akaponda thithwa makeup nyoroso nini umagara agasutiri ngwambisha rororo gathira watiga mbere tutande uno mtu ijo huwa kwenda Akenya atongeria ateteri ba Kyoto na muthuro jo munene ni bongerete kajukao iguru ria gikuo kia mutana wa miaka 30 na rietwa Albert Ojwang uria utigi atete uturo nyuma ya kujukua ni mabisa ba DCI njakwethe na kwirika gukwira kambini ya borithi ya Central mushine munene jwa Nairobi. Ikarikarire ni ritumite maandamano kuthithika Akenya baba inge pakienda nja ya mututigi kuona Kyoto. Albert arari mwarimu na arekiri mpene akirikana kuruma munene wa borisi gukurukira mutandao jwa X. Anthony Kathenya na Rugonoro. Gikuo kia Albert Ojwang olala kwilali njarani jia polisi ni gikuo kila kiletete kililo na mateta maingi kuma kiri muingi namu na gitengo kia polisi kwelithia goro kiogoro ati Ojwang alakwile nyuma kwiringithia ruthingoni rwa Nchera muthenyu mde inspector munene wa polisi Douglas Kanja alale gituoni kia polisi ya Central muja Nairobi andamanite na munini wa Eliud Langat amu na gitengo gyo sonkoni kirotungata ba polisi kia IPOA kienda kwelithia maumira mama na gutetheria sonkoni bobo kwambelia. So this morning we are here at Central Police Station because of the issues that all of us are aware of. Inspector munene wa polisi Douglas Kanja akianagira atikire gutetheria sonkoni bobo ni alonga mitewera ucieso agitokea polisi ya Central amuja Nairobi amuna mabisa bange balabali wera kagita kama umira mama to ensure a thorough, impartial and expeditious investigations by the Independent Policing Oversight Authority. I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number one is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at the time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Kulinga na Kanja, Albert Ojwang alilikana kukwatwa ali kaunti ya Homa Bay muthenyu 5 kiume kithiru na kuletwa muja Nairobi obisini ja DCI na nyumani kwelekero gituoni kia polisi kia Central alethanina na gikuo kiae alinjarani ja polisi. Just to confirm that we have received the information about the death from the IG and we have commenced our investigations in accordance with the law, and we want to assure I watched Mzee Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family. Mekarika na maumira magikuo iki kia Albert Ojwang ni mameneletwo ni ateteri bagi otokia mwingi baingi bateteri baba bakiumagiri nyumbani ya kuiga mele ya City Mortuary na kuthithia maandamano kenda kuromba gioto kuonekana.
united shall never be defeated. People power. Power. People power. Power. Justice for Juan. Justice for Juan. Justice for Juan. Atongere baingi bagi siasa ile ulwale munini wa Rais Rigathi Gachagua mutongore kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na atongore bangio nabo nibe umiritie na kumenelie kale kalele munini wa Inspector munene Eliud Langat akimenagirwo na inya nene nyuma kwirikana nwanenkanire watho bwa Albert Ojwang kugwatwa atongere bagi siasa kuma kaunti ya Homa Bay na ale Albert Ojwang aumite bakimenagiri tengo ja wekalia na kulio sonkoni kuthithwa na umabagi kwiki kwithirwa bukimenyekana. Hii social media hii nonsense hii ndio unachukua mtu ati unaua ati because of social media. Really, we must learn to be tolerant. We are different generations. Some of these young people will tell us things you've never imagined you'd hear in your life. Big deal, just block. That is why we today as leaders speak up unequivocally and strongly in condemning the continued violations of the right to life and freedom of expression. Your Excellency President William Ruto, my view is that your greatest enemies are your security forces. Take that to the bank. No parent should have to bury a child for daring to speak. Kanjo ya magavana na gwetukira mwikari yetu Ahmed Abdullahi nimeneretie kalikalele na kulio sonkoni kuthithwa kenda umakumenyekana na gioto kuonekana. All the authorities concerned with investigating this matter to do a fair, impartial investigations and ensure that justice is served. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Baria baringaga biashara na gutura taunine ya Garissa ni bezete amwe na kubangania ithurano gutara atongeria baria bakabaragiria na gutwika ndagatagatagati kao na thirikari ya Garissa. Ntuku yegoro ni bathithitie maandamano kuregana na mukaririgite wao uria bakuga no juritie unkumania. Kotwegani antu batatu batu otore yara nguene totekwenda uwetu korea ndebo tukwenda ne tuthurana no kuona ntukwena arua tuwitanite tusemane turi Ameru nya tuona nao kiame kutoka tukumweto guthacemanĩtie ao ikenda tubwithie thirikari ya Meru community kana tuthwa twina uongozi bubweya bubumba kusuliza thina yonthe Mumeru arari ibonto tuireka tucemani tukweru ari anjende to yo tucemani ruari etokarinya kuringa kura ikumenyethia Meru no batangacira tariki 22 mweri wa 6 tugethwa twina kura na viongozi bonthe ibakaribisi kuonga mtu othe kwenda kuromba gite na karibisi ibonto tuire manto ya tatu yeke wasine twite Meru bonthe tuthiulungite kumeoro tutamama tukira Meru kila kona ote mbula tutokuma ote sendi tweteta tukira Meru iyo itucemanie lo itugwa na tukathira na nde njagi inkua inkuromberete ki na nda twaromberete ki bwamba ingwete ki thini cio thitu mite tukithocemanie titoro thucemanie tukara tukiwa tubwithirikari na tukubwithika thini cio thei kathira Mumeru akona usaindisi kethro ikaunti kwandikana na tukagisa Meru akona nafasi thirikari yothe gwithwa ketho imanto security twagisa Mumeru tese karingi biashara ne kia karia boya kinyari babe tu bonde basupandi na kosumare babandi kinyani ya Meru wenzetu bonde kwa babo matese kazana twagisa tukolainisha manto na Meru community yonde ethro ena amani Mumeru ari kinyesa indiere ku kwatuka na kuona muntu omwibwa no mwera maithori ndirenda gucokeria Meru na arua nkatho nonto bakwithirwa tukugwatana twauga na arua tucemanie tuge tutakwenda uongozi duni
touga tutikwenda kwinyirirwa kairi ni anene betu touga itugwatane tuchagurane tariki 22nd kenda kana ka Kimiru gatikainyirirwa kairi kwina ambassador ichiajanagwa tutona mwana mumiru ayetu ambassador kwina antu kwandikwa obisine tutona mwana mumiru andiki obisine nuntu anene betu baturijaira mubuko tanjugu na ande touga tutikwenda uongozi nduni itukolomba Murungu tariki 22 atutethie tuchagure anene betu tongoria bobwega jamani ga bantu mboro babo na mbeca ga bantu go yagathigirithene gondonire Nĩ kuma kĩrĩ rũgono rũu nĩ ũtukuona kanya ga kũnogoka ugeta kũranja incokerete na Nteto Nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. Kugwata ugeni kiri nteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki atongeria bamurandi jwa Ruji jwa bure ni bachokete nkatho kiri minister wa Ruji Eric Muga ni untubwa guchitaniria kwawe kuthingatira wira nebwa milioni 5 bora bwekirwe ni Rais Ruto kiri ndionga ntere umwakene jwa 2023 bari ugani bareketie gwikwa werone ati mbechi izi nireketie gutonyithwa kiri budget untubura ne werigiro bonene kiri gukiria urimi ntere Kakimutegi na andikithĩtie gĩkeno gĩa Kariba.
Atongoria ba murandu wa Rui wa Bore Water Project bachokete nkatho cha mwanya kiri waziri wa Rui Eric Muga nontu bako bathingatira mbetira bekiretwo wira ni rais wa nthiguru ya Kenya William Ruto kiri ndionga yake ya mwisho Regan Tumburi araugite kabanenkera milioni 500 araba kugereki nogite milioni 100 tayari chikiretwo kiri budget igita rimwe president yo turiongera nejere ona the need irero ya ku extend rojo retu na kuruongera non tukenda rojo rumba kurimenya a quarter of an acre rojo retu tunankanaira na ration rojo ruka once per week na muntu ena kitunguru kyawe ni kwashibia we ena tu intotongi twa kwendia non to rojo actually rugarurite every hood mono ndene area yetu na ndi ukona murimi no strain mono akiona roje limwende na kiumia president yakweja ato promise gutwa phase 2 ya 500 million na batu katugwiritu muno. That's why we are here today non tubwa CS wetu roje bwana Eric Muga itutwire itukarite muno twemu tukiaragia noe na through atongeria betu our area MP our governor actually mono no tukigaragia gukinya rora tumba kona allocation ya mbeshira to president ato promisete tumba kukijera phase 2 nande Eric our CS nara tumenyithirie we have reliable information that milioni 100 tugwikirwa kindene budget yeji na batu twigwa tugwiritwe muno na tukenete na tugana ndika tuka atugeta na inya twire our able CS for those few days omba gukara in the office au tuthithiria mantu manene muno jara tutumbite kuona inya nyume gitarira aja kinya MP wetu rindikiri nyawe na garanitia mantu muno na inya witu muchokeria nkatho kinya ngavana wetu athama maijo mutuma nontu bokwenda kuigua buri ni kunywa ruji na nara tongoria baba bakuga mbeche ni kabatethia nene muno kiri kuibukiria kiurimi mbeche uji gatethia muno kuongera ruji nontu amemba betu bara bakunywa ruji iba kai sana na iwikeja kweja cigatetheria bau bangi batimbita kunywa ruji bethe bakinyunya batwi atubairieji ni antu arimi na ibarima muno na ni arithi batu iturithitie irieji yakionka na kiru kumaroire gweta kirua na gweta na ara bwa kibirisia itumba gwikia jeria tumba gwikia 16,000 liters na toko rujuru keja nkruki tomba gukiria na kinya tulima ikwashie na itulima matunguru tulima michiri na kinya ni tutethagia muno kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Kanjo ya Njuri Nteke nirombete kwewa rutha kuthiria omea koti zamwe za magamba jaria jarumirite rwang'iro gambithania kenda kubanyiria murigo bariuga ni untu bwa kwaga agambithania bakung'ana zamwe za magamba ni za gukara muno koti ni untu buria tekioto kiri baria betaga koti gochuotethio baugite bari na umbani bwa kweza na iyoto kiri ntintikano imwe chia kari mono kiri mantu jegie miunda. Dennis Mugendi na riboti iji. Tene karaja kuringana muturire jwa Miru Kanjo ya Njuri Nteke mwiriga na Nthuki ni bimwe bya mabira byagambaira Amiru baria bethero bari na magamba ndia watoroi da watoroi bakora mwana muntu bakora mwana muntu ndo tuweka kingo ya ngere na bialita koti ya thirikari riri kunandi Njuri Nteke niwe muwe koti ni riri ku Kenya ngerekano se goko Meru magamba imototo jaria jari ku ntu botumite baba ingi bakagia kioto tonto boigamba gotura koti ni mianka litathira na mabisa bakoti borua bakathira ni uma magamba imorondo jaria bagutungatira ugwanithino namba yabo iria ni batare ngerekano agambithania na atongeria bandi tango iko na makesi mingi. It is a very busy station. Hapa kesi za shamba ni mingi, kesi za criminal ni mingi. Oli kusema kweli
ntecekete muno anko ya kotini ya mwanka iratubiathira mithirano ntubwaeta bwankiura ciaki na mwanka thai ntamiona ni ntubagitumikia kuri banjuri ncheki baratwanirite na bo ibakwendekithiria koti ne nkaranjuri magamba jamwe ikagambira antu irio na ria kwithirite kwina mamba maingi kotini yenyanite sana mbere ikwari na koti ya Mumiru yeta njuri nseka ya Meru ni ariono ntubo kwamba mamba yegie ng'ombe ria kwethira kwina andu atate ya ng'ombe kana muntu asuna muntu ng'ombe ni bangite bora yomba kwamba eamba ria munda muntu asuna onge munda ni bangite nya ikwabanganetwe mantu yethera yeta na mbere through court ya Meru njuri nseka ya Meru na inya kwa kinyira rimwe mwire iyo eta kilani fulani kya karandhi kya tatua mantu ya munda yura no mwene suo kuru arende ne ndiguru yetu ya Kenya njanji beto rimwe wasinya kanya ka ukunda komika chai na kwena civil case inyingira singiite kwa tuika mamba yengire kotini mantu ya manda mantu ya rovari mantu ya wamba mantu akuringana mantu ya otemana ukethira kumarukire njanji arokere kotini atona kanya kukunde kombe ya chai ombe kuthirwa mamba yaya tumukire akuru o area ina akuru banjori kana njuri ya area eu banenkero mamba yara nikenda yaumba baumba kuthauthia murio bona buibo kuonekana bukiumanie tonto njuri irio yongwa ni agitie ngwataniro kinyayo na magamba gatigati kayo tigo unio ibateri kuthiria magamba ja Meru na kuo ni kurombo iswire thiri ni kenda yendekiria tariri umbikana Chief Justice ure makesi ya manda yara meya soko kwenjuri bukore mosi organize boso kura makesi ukenda bo andika ripoti kwa kotini ya adapted mantu ya miunda ya remete koti iya kwendekana refund back to njuri kenda njuri yete karanthi report ya njuri ikaandikwe mtu kumnya kwa andika ya chokwa kiri koti ikaandaptu kwa tuku ni on judgment ya koti lakini kutuko mbeka ndo abari mbere uongozi ni bui barere na tuwe kwa rebo sana oni ndaikirie National Governing Council Nairobi no ntuba kwithirwa ndene ya Meru mutu atio number 1 no ntuba kwa na early pregnancies twana twa under 16 to ina mimba ntonyere to tungesa endera akuru twebeleitene tuchoke ni tusiorganize wa sub county there na chairman very strong tuso anto abaritaye tabakomnya kwandika judgment kenda to mnya wete cases huku makotine twandike barua simjasine wire twetie ndiko tweka kwa ambisi ntukwe mo karinde au iroko tho karinde kwe bio kwewa ithirikari lakini ukahawa takethe babwe ote kesho ndu butuko isenu bukuyikana muzi na irabo kurita teka kwendiri kone by court turenda kutuke tukwa part of the court. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Seneta wa Embu Alexander Mundigi ni areganite na nteto ate kuri na rwaria rukubangwa kweberia ngavana Cecily Mbarire gitene. Mundigi augite une nteto chiorongo ni ontumbarire ari thirikari nena ne akurita ngugi yawe uria kubatere bobwezete nyuma ya nkucha ni okukujirwa kiamene kia UDA. Mbarire akiuga kuri anto bakumweketha gisiasa. Rita Mwaniki harina chotariria. Nikiwa Senator wa Embu County, wacha niseme mambo ingine watu wanaongeanga iende ikawa ni ya ukweli ama ni ya uongo, lakini kulingana mimi najua ni ya uongo. Mambo wesi amuka asubuhi ati watu wanaenda kuimbichi gavana, sio kitu hilo wanafikiria, ni kitu iko na laini nyingi. Kwa hivyo iende ikawa ni watu walilala na wakaota usiku ama ni mchana. Kwa hiyo mimi najua hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu katika devolution inasungumziangwa pamoja gavana na deputy na MCA 30 na pia na senator. Lakini ile kitu nataka niambie watu wa Embu wakumbuke, siasa ya Embu County msikumbali kudanganywa. Iwe kama ile siasa ya miaka mingi ambayo ilikuwa ya Jeremia Nyaga na Kamwithi Mwinyi. Tulipotesha. Tukakuja mambo ya KANU na mambo ya Democratic Party na hiyo tukapotesha. Tukakuja tena mambo ya mtu anaitwa Martin Nyaga Wambora, miaka 10 na MCA na Senator Fulani na Lindas wakaanja impeachment mara 2, miaka 10 tukapotesha. Nataka niambie watu wa Embu County, watu wawili wawezi kutembea bila kuelewana.
Njoni tusemesane tuweze kushikia serikali. Tumeona vile leaders tukiwa tumeungana pamoja, vile hata serikali ya national government ya William Ruto na deputy wake Professor Abraham Kithure vile wametusaidia na vitu mingi. Mumeona mambo ya industrial park, mumeona mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo mingi inaendelea vizuri. Kwa hivyo mimi niko na hakika hakuna kitu kama hiyo. Na kama itakuwa ngumu kupita kwa sababu sioni watamuimbishia kwa nini. Hakarina atori ba Kaliati ward ya Kitheti Gania West ni bonanite kurega kunganirwa kwao ni kiria bakuga ni wagi bwa thoko ya imera biria bari magantere ubirio makandamia avocado na mira bakiuga minister worimi kagitene gakamutaika gwata kinya Meru kuthikira kiriro kiao na berega kuigwa imera biao bikiarirwa mantu ja thoko na gukirwa urimi Meru kagita karia Peter Munya na mithikale nturi bari minister Borimi na ni bakuromba thirikari kuthikira kiriro kiao. Kariba kumantereja Kaliati ward ya Kitheti bunge tigane West ibebumirite kuonana kuria kwanura koikira bakuga imanto megene na bia bari magutwika bitia na thoko kagitani gaka bagiwa mario makandamia mira kana kinya mbokando mwankira guti thoko bombite kuwa bakionere muthigi yomba ko kibatethagia na rende bakuwa mora wari minister wari minwe Peter Gatiro Munya na gakinya mithikari nturi bakuma kuba tiombite kuwa bakiona minister umba ko kibatethagiria manto megene na kubachira thoko eno bagiwa minister ku wari mikagitani gaka no mutaika gwi kuma kuthukia tongeria atakinya ntere inu bomba kuyo bagitariria thina ciao Tigania West na ndere yao tore antu ba kitheo tokiariragia mibweto ba makandamia ibaretere thina lori baadore ito wendore mibweto ba kawa wona mbeja na rera baadwe ziezi ora totenwa thai baadwe twayere azare nyinge muno nonto baadwe toteona twalire makandamia twenda kina chiringi 50 toteona mbeja baadwe toremagia na ntoto za tokeona mbeja igana chukuru baadwe neremie ne tore nare mete yeto yere ni makandamia na miunda yeto yere ni makandamia ko wendre twenaromba na twena kirero ke kingi muno tokiwa to kanengerwa ziezi ai kathuri moronge baadwe tokaria boega Meru County na kenda kinyeri are tore na maori no ndo ni agriculture to kwenda atonya na nyame avocado na kila kitu na no akathia thakana ni itieto cia tura githeo cione mbeca twena kathuri moronge no twasiri urai kwa thai kate ya Meru kete kia agriculture ra kiari na Munya ikia to kwa no ntiro tonere ngambi nyinge iro katetheria mbira mayani ya raitia iro birona maori maembe ya tethoka kawa kachikinya chiringi 90 na we kuma au mwashimiwa kana raisi we koneka lentore are ya sukumana nakyo are ya rengera atierete fertilizer atwanenkairo yotheri erwa are tote kona fertilizer kuma lentore na Munya barauma otebyo tukuona eria are ngambe erware ne rathokire arende bombite kuigwa bakiroma mutongere wa nthiguru Dr. William Ruto gutigira na kugerebura kumbiga ko bachwira minister kumantere cha Meru mono uraumba kuigwa akemenya bura bomba ko bagitetheka mono mantu mamira ira yithiritwe ri Kenyamara kinene wasiri ora kathuri ari raginto mantu yonze Kenya ito mona gwanza bwa kuthatarira ari MP to nangu ari tas aisandira no wa thatara Meru ro na thiri bwana president kato kuromba nete yo kinene watunekera kathuri muronge atutongoria Meru ai wasiri wa agriculture batu twa support na tukaringa kura 2027 tukuringera kura batu kuma 1963 utio twathia batu tutira CS baile thai batu CS mono twenwe na itwa yetega CS wa agriculture Meru County yonde iba wiko kwithigero kunene muno tongo cia tu cia thire utengo tutane oremi uri mbote wakinya mwisho no utera CS ombiko tutethia atotona to Meru County tu kwithigero kunene muno no tubatu cia thire no tiengo to makurta batu oremi uri mbote botena mana no tuja tukare mabatu makaramia tukamenya kawa kanambi utira tona muntu mweya we na inya ututhiatira mantori mibwetu tokia kwetha twena wasiri okuma Meru kai takara wasiri ora ekwo wa chibitari werothi arwa mere ndaba kurukire araua Meru kato ya kuringa siasa kaita kamera lakini tukagutha twena wasiri wa agriculture mere teringa siasa renge no tukathuri no na akuraya na muntu ekoronja na inkora muntu ekorona reporter ndo cha Weru kumantere cha Kaliati Tigane West mbita wa John Ndhiga.
Achore banene ba thirikari ya mutumantu ethinkia bareo Jacob Mantele na Kimathi Kaura ni barombete uria waumarukirwe tangavana Kawira Mwangaza kwa mutumaru wona kanya kuritira Meru Ngugi. Bairi baba bariugaga katika gita ga siasa na Mwangaza akeja buru kuthugania mutuma gukarira kethira gutirimana nawe ndebene kiri kithurano kia 2027 baugite kujukia giti kwa mutuma yari njara ya watho gikatiba na teka mutuma atunyire Mwangaza giti buria Kawira endaga kuethia mutugikare hari na chotariria. Musiasa Kimathi Kaura na mubiashara wa miraure gweta Jacob Mantele ni bashumirite kuromba na kuriora warenga bana Kawira Mwangaza kwanga banoro rigitene kanya kurita Ngugi bakiuga katika gitaga siasa na kuringa gituma na bakiuga ndire ari wathanine na remero kuritira Meru Ngugi atongeria barabagu akirethirikari angabana mutumantu ethingia kuri na weru Mirandi ya weti na mbere wakagitaga kaikare akarathirikari-ini nae mutuma uria uri ngavana wetu thaiji kanya ritire ya Meru Ngugi rete gita ria siasa rete gita ria kwaria nteto chiorongo rene gita ria kurita Ngugi na gwa wengwo kwaria nteto iu no uri na kanya uraremwa kuritira Meru Ngugi kwa twakwira kireria wetere wone mumeru agitirwa Ngugi ngavana mutuma aria akinyite na ndi Ngugi iria ambiritie ndene ya Meru itwambiritie kuona weru kingi bariromba Kawira Mwangaza na tigere othe kuringaga kibara gia kuga niwe wokiririe ngavana ntwithingia moja na ari bakiuga guti mtuti komokawe na bakiuga ngavana ntwithingia tatunya Kawira Mwangaza giti torethirite akiuga maita jama ingi bakiuga giti kinoka sheria ya thingatirwe na ngavana ntwithingia akiwithirite ari munini wa ngavana wa mbere kujukia giti kio ngavana na ti mutuma akio mbere kuma runmate na auma ngavana itonete baba ingi Kaiga ae deputy o muntu ikwae na Kiambu deputy o Waitito na tiero arauma ngavana Waitito ekwengwa Kananu na tiero arauma ngavana o Nairobi Sonko ekwengwa so isheria ibyo bitomete gwethwa kwina runmate tika mutuma amuchunirete Kawira aremerwe kingi atongeria babariuga bo batukira Kawira Mwangaza ethirari ndebene mwankene jwangirije 27 bakiuga barenda ethirari kukenda ngavana ntwithinkia mushinda rukiri to mukira ngona akiuga kagira wa ndebene so namie mutuma na kuibanga mutuma na kumimbia kubwithia na kiongo yake ya na kumia na kenda kura 27 so itibangete mama ukario kwa kurukira twenda muno ri kuo uwo kwa urumbo kangabana kura ciaringo inya bathi tukoromba Murungu